Құрметлі телесерджилер, эфирде хаберлер вақты студияда мен Алимия Кайбулаева чалшам. Бебізі мұхберлеріма шымдықы саатқа 100 берген адиселер ақында тариф етмеге азырлар. 44-нче мектепке бірінші китаплар келді. Энді Муэссисе китапханесінде 100-ден зияде дерсліклер бар. Yollar meselesi Ахмеджетте аляда кескін, оларның тамир ишлері не вақыт башланacak. Яңы рекорд пауэрлифтинг спорт устасы Джамшит Исматиллаев яңы мувафақиетлерге ерішмек үшін насыл қиыншылықлардан кечті. Қырымда экзотик мейвалар өсмекте, лимон тереклерінің остырылмесі сырларыны Шевки Шерфеддинов açtı. Bu ve diğer malumat bizim yayınımızda. Қырым Cumhuriyeti'nin başı Сергей Аксенов Ленинград vilayetine resmi ziyaret ketişatında medeniyet ve sanayi obyektlerini ziyaret etti. Hem de regionun içtimai bala müesseslerine 10 tonna Kırım almalarının hediye sertifikatını taqdim etti. Sertifikatının taqdim etuv merasimi Gatchina şehrinde olup geçti. Bu merasimde Kırım Cumhuriyet Devlet Şurasının reisi Vladimir Konstantinov ve Kırım heyetinin vekilleri de iştirak ettiler. Sergey Aksenov çıkışta bulunğanda kaydetti ki, Kırım almaları Ленинград vilayetine Cumhuriyet mecenatlarinden hediyedir. Это просто от чистого сердца, и это дар наших меценатов. Поэтому, друзья, спасибо. Будем приезжать не с пустыми руками постоянно, Санюш. Поэтому в Ленинградской области низкий поклон, Гатчине, слова благодарности, уважения за поддержку, за понимание, за все, что вы делаете для Республики Крым. Спасибо вам огромное. Ленинград vilayetinin губернаторы Александр Дрозденко Kırım hakimiyetine teşekkürler bildirdim ve kaydetti ki Kırım köprünün kuruluşu bitken son region tek bala müesseselerine vitamin mahsulatlarını kabul etmege degildi, bu mahsulatlarını satmağa ve kayta işlev müesseselerine yollamağa hazır olacak. Bugün Moskva Ahmedjit Telekopur formatında matbuat konferensiya olup geçti. Bu konferensiya 20-22 aprel günü geçirilecek. O 3. Yalta Halkara forumuna bağışlandı. Merasimde Kırım Cumhuriyeti'nin başı Sergey Aksenov ve çetel vekilleri iştirak ettiler. Tafsilatlar bizim levhamızda. Kırım Cumhuriyeti'nin başı Sergey Aksenov forumның siyaset emiyetini kaydetti. O bildirdi ki bu forumda çok çetel diplomatlar, jurnalistler ve biznes vekilleri iştirak etip Kırım'da olgan vaziyet hakkında öz noktayı nazarını bildirecekler. Я хочу сказать спасибо журналистам всем, поскольку практически вся информация с прошлого форума, с позапрошлого была выдана объективно. Вот благодаря этому и жители европейских стран узнают о том, что на самом деле происходит на территории Республики Крым. И вот, наверное, это значение форума является, наверное, основным на сегодняшний день. В любом случае, там экономический эффект, конечно, есть, будет, и приезжает много представителей бизнеса из Российской Федерации, уже с других субъектов, с других стран, в общем, около 40 стран присылают своих представителей в этом году на форум. На мой взгляд, вот политическое значение его неоценимо. Эмде Кырым Cumhuriyeti'nin başı forumның semerелігіні ve bu merasimның muzbet dinamikasını kaydetті. Sergey Aksenov sayaki bu sene Ялта iqtisadi халқара форуму pek emniyetli olacak. Движение есть на самом деле. После форума у нас побывало еще около 30 зарубежных представителей бизнес-компаний. На самом деле я вижу, что динамика усиливается с каждым годом. Все-таки этот форум, наверное, должен таким быть прорывным, так или иначе. Блокада информационная, я уверен, что на Западе будет прорвана именно благодаря журналистам, благодаря неравнодушным людям. Уверен, что форум пройдет достаточно эффективно. Эффективность его из года в год будет усиливаться, я не сомневаюсь в этом. Kırım Cumhuriyet Nazirler Şurası reisinin muavini Rusya Federatsiya Prezidenti Ogunda Cumhuriyetinin daimi vekili Georgiy Muradov o'z navbatida aytdi ki Yalta iqtisodiy forumi 2 seneden beri buyuk xalqaro vaqaga chevarildi ve çok chet el musafirlerini jalb etdi. Мы на сегодняшний день уже насчитали представителей порядка 50 стран, которые зарегистрировались на нашем сайте. Это актуальная последняя информация. И рассчитываем, что количество участников будет около 200 человек из зарубежных стран. Уникальность этого форума обозначается еще и тем, что он проходит в единственной в России свободной экономической зоне. Это очень важно для иностранных гостей, для иностранных инвесторов, которые даже судя по своему активному участию оценивают как очень важный элемент создания
в нашем государстве, такой свободной экономической зоне. Москва Ахмезжит телекопур кетишатында четел векиллері қайдеттілер, Авропада күтлеви малумат васталары бір еніліште әрекет етелер. Форумның әмиетіні кереклі севиеде бүлдірмейлер. Чех Джумхуриет парламенті Мебуслар палатасының этрафтаки Муит комитетінің рейс муавины Ярослав Голик Русиядан санкцияларны чықарсынлар деп чықышта болынды. Авропаның келечегі Русия Федерация ile işbirliğindedir. Ярослав Голик форум ve bir-biri sinen subet geçirmek için meydanlar olğanına pek hoşnut. Böyle forum Rusya açık olğanını izbatlay. Наше политическое движение тоже считает, что санкции против России несправедливые, а мы готовы наладить экономические отношения для дальнейшего сотрудничества. А может быть, для слабых стран они могут действовать, но Россия достаточно сильная страна. Здесь произошла очень большая мобилизация сил, внутренних сил. Вижу новые сады, обработанные поля, вижу новые марки машин. Я верю, что это будет очень большой скачок вперед. Hatırlatamız, Ялтада olып keçecek 3-cü Halkara İktisadi Forum aprelning 20-22 günleri olып keçecek. Onun iştirakçıları 40 memleketinden kelgen yarım bin insan olacak. Rusya ve Kırım için büyük emniyet taşıgan yangi anlaşmalar ve işbirlikler beklenili. Fatime Seyitmamut, Aslan Abibulaev, Dmitry Nizavoy, Millet için. Rusiya Federatsiyasында terroristik ve ekstremistik faaliyetine karşı çıkarılgan kanunga binaen içki işler nazirliginin xadimlerine Rusiyada yasak etilgen teşkilatlarga karşı planlaştırılgan tedbirlerini keçireler. Rusiya Federatsiyasının Federal Xavfsızlık Hizmetinin resmi saytında Rusiyanın kanunları boyunca terroristik teşkilatlarının cedveli belli oldu. Olarның sayısına çetel teşkilatlar da kirdi. Bundan gayrı Rusiya Adliye Nazirligi ekstremistik faaliyetini alıp bargan için eki cedvelini taqdim etdi. Birinci cedvelge yasak olgan ve yok etilgen, ikincisine ise faaliyeti toxtatılgan teşkilatlar kirdi. Hatırlatamız, martның 23 күні Adliye Nazirligi Yegovanың Şartlar İdareligen Merkezinin faaliyetini toxtattı. Bugün ise Bakçısaray rayonunun teritoriyasında Kırım Cumhuriyeti'nin İçki İşler Nazirliginin xadimleri Rusiyada yasak olgan teşkilatlarına karşı planlaştırılgan tedbirlerini geçirdiler. Bunun beraber ekstremistik edebiyatı da oldu. Bu haqda Kırım Cumhuriyeti'nin İçki İşler Nazirliginin matbuat hizmeti haber etti. Ахмежитте шерінің немсе фашист басқынчылардан азат етілмесінің 73 yıllığını kaydeteler. 1944 sene aprelінің 13 күні Москвада пайтақтың азат етілмесіне bağışlanған 120 atış yanğıradı. Bugün ise Ахмежит şehrinde sabahdan başlap tantanalı tedbirler geçirildi. Bu haqda bizim Nebeti Xamızda. Bugün Ахмежиттің азат etілігі себебінден пайтақтымызда бір sıra тантаналы мерасимлер олып keçti. Kırım partizan ve подпольщик abidinin yanında veteranlar toplandı. Tamam olar bir şeyge bakmadan vatanını korçalamak için көрештілер. Дедушки, которые с честью защищали наш Крым. Доброго всем здоровья. Спасибо нашей молодежи, что она никогда не упала лицом в грязь. Мы живем в мире и согласии. Veteranlarının beraber merasimde emde talebelер, акимет vekilleri ve yerli sakinler iştirak ettiler. Onların eposu abidin ogunda gülçemberlerini koydular. От дедов к сыновьям, от сыновей к внукам, от внуков к правнукам. И так из поколения в поколение память о Великой Отечественной войне должна жить вечно. С праздником! Veteranlarının айтқанларына көре Т-34 танкы вастасы ile қызыл байрағыны көтеріп, әрбейджілер Қырымға қайтып, бұттun ярамада азат етілді деп илан еттілер. Бүгінге күнге қадар бұттан Галибе шер бақшасында тұрмақта. Эм яшлар, эм де büyükler veteranlarga barışıklık ve tinçlik için teşekkürler bildirdiler. Чтобы они жили дольше и чтобы всегда были такими же сильными. Я хочу им тоже пожелать
чтобы они жили тоже дольше, и чтобы мы тоже такими были, благородными и защищали свою родину. Анянеге көре бұл күні Эбедей Атеш янында да Гагарин адына бақчасында хатыра тедбірлер өткерілмекте. Илан олғанларын хатырасыны сүкінет дақасы иле аңдылар. Ветеранлар ичон таныш олған нақмелер яңғарады, вегіл чемберлер қойылды. Ахмеджетеки 37-нче мектеп талебелері исе ант етіп яш ордысының сыраларына кірді. Республики Крым, Российской Федерации. Бунен берабер бүгін Ахмеджетте «Дорогами Победы» адлы акциясы өткерілді. Ахмеджетке Эфсаневи Галиф трені келді. Ред Ратрен Арби Дженкінің iştirakçısıdır. Оны Бендезияде инсан қаршыламақ келді. Байрам хайырлы олсын. Истеклелердің эпосы бұл вагонға кіріп, бұтын тәфсилатлар или окренмек имканлары бар еді. Он ходит уже 2 года. Сам поезд привезли к нам с Тихорецкой. Вагон же наши крымские. На этой платформе представлены 2 орудия. Это 45-миллиметровая известная пушка, еще была создана в 1938 году. И пушка ЗИС-3 43 года. 76 мм калибров. Біздің телевизион группамызға исе паровознын юрегінде бұлынмаға имкан олды. Таким образом, за лопатой наши деды приближали победу Берлину. И въехали в Берлин, естественно. Қайт етмек керек ке жең башында Ахмеджеттің иалесі 150 бендензияде инсанны тәшкел етейді. Майыз 1944 сенесінде исе аман-аман 67 бин инсан. Ғалибе ичун ватанашларымыздың чоқысы өз истесіні қоштылар. Олар арасында М. Улу Джанженкі қараманы Абдультифу, Узир Абдураманов, Сейтнеби Абдураманов, Насибулла Велиляев ve elbette 2 defa қараманы Аметхан Султан. Тамам оларның дестігі ile бүгінке күнде біздің тынч яшаяшыны кечереміз. Сабрия Халиляев, Энвер Аблазис, Руслан Хохлов, Миллет үшін. Украина Балаклея селя мағазында юз берген янгын нәтижесінде $1 миллиард паралық селяны жойды. Боқта Миллет телекесізлік ве Мудафа парламент комитетінің башы Сергей Пашинский хабер етті. Харьков вилаетінің Балаклея шайырында ерлешкен селян барында янгын геже 23 март күні башланды. Бұл вақия бойынша диверсия ве мұқайтсызлық мадде бойынша экожинай иш açılды. Украина Мудафа назирлік елбашчысының муавины Игорь Павловский хабер етті ки, янгын бұтынлей сондырылды, арби қызметшілер исе февкуледе вазиет юз берген ерде тапылған селяларны yok etmek üzerinde çalışalar. Русия қараманы Алиме Абдынанова адыны ташыған 44-нче мектептің китапханесіне бірінші китаплар келді. Милетлер Ара Девлет комитетінің ребері еті Вейсмейл Гаспринский адына медиа меркез ярдымы иле оқув муэссисенің китапханесінде 100-ден зеде айдын туслы, беди ве усулиетлі китаплар пейда олды. Bizim телевизион тақымыз да бұл мерасимде болынды. Мектепке бағышланған китаплар Қырым ярымаданын байлығыны өзіне менімсей. Бұл Қырым татар халық массалары, Али Майдамақ ақында эфсанелер, луғатлар, Қырым татар классика, Сияат ақында китаплар ве башқалары. Олар эпосы үч ел девамында Исмаил Гаспринский адына медиа мерkezінде нешір олынды. Русия қараманы Алиме Абдынанова адыны ташыған 44 санлы мектебінің мудирі Элеонора Акимова бұл вақа мұйым олғаныны білдіріп, муэссенің тарихына кірежегіні қайдетті. Благодарим. Devlet Milletler Ара комитетіне ве Исмаил Гаспринский адына медиа мерkezіне чоқтан-чоқ тәшеккүрлер білдіреміз. Чөнки біздің китапханемізге бұл ilk түшкен китаплардыр. Devlet Milletler Ара комитетінің рейсі Заур Смирнов айтаки, мектепке ярдым айырылуы тек бұл бақшышлар иле битмей. Мадди техник ярдымы етмесі де планлаштырыла. Заур Смирнов мектепні Қырымның ғұрыры ве Русия бойынша оны ен күзелер бірісі деп сая. Devlet Milletler Ара комитетінің рейсі Исмаил Гаспринскийның «Россия, Запад и мусульманский мир» атлы китабының мұйымлігіні ве актуаллігіні қайдетті. Все, что говорил Гаспринский в свое время, сегодня не потеряла своей актуальности, очень важно. И как раз связь между российским мусульманством, между западными традициями и обычаями и показывает, и слова Гаспринского это подтверждают, что крымско-татарская культура, крымско-татарские традиции и быт как раз-таки сохранятся и будут развиваться вот в той среде, которая как раз-таки присуща российскому миру. И здесь об этом подробно описывается. Конечно, будет очень интересно это для наших учеников. Ренкли китапларының арасында факсимил яни кечміштен нәшір етілген кыбыз сақланып қалған бүтін хүссиетлеріні қайдетмелі. Бұл Лев Толстойның айванлар ақында икейлері
Янлары ве Александр Пушкинын балычық ве балықчадлы массаллардыр. Бойлелікнен талебелерде Русия классиклерінің яратылыжығы иле туфған тілде таныш олмақ имканлар яратыла. Bundan гайры китапханенің фондларында Қырымда яшаған чешет халықларының тарихы, медениеті ве адетлері ақында китаплар пейда олды. Бұл қырымчақлар, Қырым қарайымлерінің тарихи медени асабалығы аққында китаплар. Умютетем ки талебелер бойлелікнен ось ве башқа халықлардың тарихы, медениеті иле таныш оларлар. Бұқави дослық мұнасибетлеріні ярата. Исмаил Гаспринский адлы медиа мерkezінде келечекте нешір етілежек китаплар мұтлаққа мектеп китапханенің рафларында олачақ. Хатырлатамыз ки ағымдаки сененің сентябрь айында Мойсе 100-ден зияды талебелерге ось қапуларына ачачақ. Бұл вақаны ватандашларымыз 20 жылдан зияды бекледілер. Айша Шулакова, Умер Мустафаев, Миллет үшін. Пайтақтымызның ескі районы Кергін алда. Яғмур яқса бұл соқақ өзенге чевірле. Ерлі сәкенлер бұқта шер акимиетіне мұражатта бұлындылар. Ләкін меселе аляда чезілмей. Бұл жоқырлы соқақның вазиетіні мұхберіміз Сабрия Халиляева огренді. Шымды біз пайтақтымыздың полигонной соқақында болынамыз. Бұл соқақның асфальты Кергін алда болынмақта. Ерлі сәкенлерінің сөзлеріне көре, бұл ел 50 ел девамында тамир ішлері япылмаған еді. Сабадан ақшамғачы бұл соқақта қалабалық айдавжылар ачуғланалар. Олар мына-мына yok олған елда айдамаға мечбур олалар. Yol deşirdi alda buluna, maşna yüknen tolu olsa, bu sokakta yürümek çare olmay. Мое ощущение, это разве дорога? Mında yürümek mümkün değil. Benim hatırlavlarıma göre bu sokakның yol 10 yıl devamında tamirlemegen idi. Ona yol da aytmak zordur. Александр Панферов полигонная соқақында енді 68 ел девамында яшамақта. Қайтетеге соқақ ел-елдан эстетик алының ғайып еті. Yolның четелі асфальтының тұрмышыны тұтмақ ярдым еті. Ләкин о қалын балчық табақасының ортыленген. Ве бұл меселе айдавжыларға зарар кетіре біле. Вот эта вот грязь смывается сюда, вот на дорогу. Балчық yolunun ortasına darqatıla, asfaltın çet eli alçaq. Bu yol temizlenmey. Yağmurlar ona yuvalar. Benim fikrime göre asfaltını en azda 5 kere tamirlemek gerek. Айдавжылар тек полигонная соқағы дегілде ескі шер районның башқа соқықлары да абадалашқан шекілде керек олғаныны қайтетелер. Вот эта вот дорога, это одно дело. Bu yoldan хайры анда uzakça da tamirге muhtaç olған bir yol бар. Siz baxınız beterden beteri бар. Tek manda değil yerde kerek yapmağa. Ахмеджит шер мемориятының башы Геннадий Бахарев бұл меселені бөлет эсперетті. У нас есть лист ожидания, который мы, в принципе, надеемся, что нам доведут в этом году. Я разговаривал с главой республики, надежда есть. Вот, но опять у нас начнется беготня в части освоения. Пока на данный момент 38 миллионов. Мы выделили из своего бюджета 114 миллионов. Это только на то, чтобы залатать дыры по магистральным, проездным и центральным улицам. К сожалению, вот такая ситуация в этом году. Но надеюсь, что она сейчас исправится. Bundan da gayrı Геннадий Бахарев қайтетті. Кешімдікі вақытта шерде yollarının kerekli 100 бинден тек 8 bin kvadrat метрні тамир еттілер. Сабрия Халиляева, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Судақ шерін немсе фашист басқыншылардан бошатылған күн арфесінде Судақ шер сәкені пауэрлифтинг спорт ұстасы юк машина геми трек пул спорт чешті бойынша Русия ве Қырым рекордсмені Гиннес китабына рекордның сайбы Жамшет Исматилаев тарақташ көйінден шеріні бошатқан абидесіне же омуз үстінде штанға көтеріп келді. Спортчинен берабер бізім телевизион тақымыз да бұме Софияны кечті. Ве бізім ұқбіріміз София Шукурова тәфсилатлар иле девам ете. Ярын апрель 14 күнні Судақ шәрі немсе фашист басқынчалардан азат етілгенінден 73 ел олачақ. Бұл себептен спорт ұстасы Жамшит Исматилаев өзі үшін яны рекордна қоймаға қарар берді. Мы должны пройти от села Дачный Тарахташ до города Судак, до Шпиля, где у нас монумент освобождения города. И задача в следующем: 50 килограмм штанга мы должны пройти на определенное время, на определенную дистанцию. Жамшит ярдымчысы иле берабер елға чыға. Кечмек керек олған месафе 5 километрны тышкелеті. Бұне беттеки да жиди сайылған юрышке азырлықтыр. Друзья, мы прошли уже 1 километр 800 метров. Осталось приблизительно порядка 1,5-2 километра. Пути уже 24 минуты. Жамшит Тарахташ көйінден Судақ шәріне қадар омызына 50 килограмм штанганы алып, 1 саат içinde етіп келмек мақсат қойды. Спортчыға Русияның en yüksek Эльбрус ноқтасына көтерілген досты Юрий Геджукевич қол тұтты. Хочется поддержать человека, начинание, чтобы люди смотрели
поддерживали, подтягивались, брали хороший пример здорового образа жизни. Апрельнен 21 күні спортчы Русия Федерациясының яны рекордыны қоймаға планлаштыра. Бұны о Русия Федерация президенті Владимир Путинның репрессияға ұғыраған халқыларының реабилитация таймері имзалағанына бағышламаға істей. О дақ ерлерінден 18 километр месафені учан су вадлы учан сувындан Айпеты дағына же бармаға ниетлене. Жамшыт қойған мақсатларға емінлікнен адымлай. Сонки месафе халаве спортчы абедеге яқынлаша. Сон чечеклеріні қойды ве эписемеретлер берабер қазанған ғалебені ве тарихны дайма ақылда тұтмақ чағыра. Наши все предки воевали за освобождение наших стран, наших народов, отдавали души. Дед мой, когда был еще живой, он всегда рассказывал, что это ужасная история нашего народа. То есть он говорил, как он освобождал, сколько их разных национальностей были у них в роте. И он дошел до Львова, защищал Львов. Второй дедушка, я, к сожалению, его не видел, он защищал Ленинград. Основная задача как крымского татарина – чтить предков. Если мы не чтим предков, это большая-большая ошибка. Судак шерінің мемориеті ой сәкенлерінен ғұрурлана. Мы всегда рады людям, особенно нашим местным судакчанам, богатырям, которые занимаются спортом, пропагандируют спорт среди детей. Администрация города будет всегда поддерживать такие мероприятия. Жамшит Исматилаев яшнесельный спортный охрашмаға чағыра. Заниматься спортом, кто где-то себя найдет, конечно, не советую, может, не совсем это корректно будет привлекать к этому виду спорта, но заниматься единоборствами, заниматься активными видами спорта. Больше двигаться, и все будет хорошо. Аталар сөзлерімізді айтылғаны кібі сағлам бедінде сағлам рух. София Шукурова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Бүгін Қырым татар медени тарихи асабалық музейінде Ленур Велиляевның Қырымға севгі или атлы санат сергісі açılды. Яш ве истидатлы ресамның ішлеріні бізі мұхберіміз Лилевиджат көрді. Истидатлы ресам өз сергісіні тақдим етті, анда 30 иш нумайыш етілді. Ресімлерде құзусан Қырым табиаты, шер соқықлары, тарихи ве медени объектлері тасвир етілі. Ленур Велиляев Өзбекистанда доғды 1995 сенесінде Қорантасынен Қырымға қайты, шымды кезлевде яшай. Ресам санаат фаалетінің насыл башлаганына ақында тариф етті. Сначала это не особо было заметно. Балалықта мен өзімді ресамжылыққа бірді-бір авеслігімні көрмейдім. Әрбір бала кібі чешіт ресімлеріні чезмеге севейдім. Менің баба мимар еді, шунын үшін мен оқу юртына кермеге қарар алдым. Ресамның ішлері чоқ мемлекетлерде нумайыш етілі. Оларны Қырымдан ғары Ақ-Русия, Бұйық Британия, Иордания, Чехия ве дегер девлетлерінің сергелерінде көрмелі. Ресам өз 29 сергелеріні тақдим еті ве 22 умуми сергелерде іштирак етті. Оның сөзлеріне көре илхамны адишелерде көрмек мүмкін. Каждая работа это какая-то маленькая. Әрбір ресім бұл айры дүния әм табиат, әм балалар, әм де чешіт күчік шейлер илхам бере. Ресамның ең севімлі мевзусы бұл Қырымдыр. Натюрморт, ландшафт ве кезлев бақчысарайның ве жүнюби шерлерінің манзаралары оның ішлерінде өз еріні тапа. Ресам айта ки шымды о кетінден яқнен чезу фуслюбінде чалыша. Оның ішлері өз айры хусусиетлеріні ташый. И когда сюда приезжаешь... Қырым ярым адамыз күч бере, дағларда веденізге бақанда санки бүтін кедерім кете. Сергиде Қырым татар ресамлар бірлігінің рейсі Ирфан Нафиев да зерет етті. О қайт етті ки яшына бақмадан Ленур Велиляевның ішлеріне бақып аты угренмекте мүмкін. Бүгінгі Сергиде біз Ленур Велиляевның ресімлеріні көрдік. Мен әр вақыт бұл яш ресамын ижадына пек сұқлана едім, чүнки о büyük ustalıkla resimlerini yapar ve onu boyaları temiz, açık ve nasıldır kar kokusu, taze koku geliyor onun resimlerinden ve isterim ki bizim yaş ressamlarımız, bizim studentlerimiz de gelip bu sergini görüp çok şeylerin öğrenmeye olur edi onlara da. Musafirler arasında ressam Ayder Aliyev de bulundu. O yaş ressamның istidatını qayd etdi ve böyle aytdı ki, böyle faaliyet Qırım tatar sanatımız için pek mühimdir. Buna bu sonki vakti çok memnunum. Böyle yaş ressamlarımız böyle iştirak etti bizim yaşayışımızda. Hem de üçüncü yaş ressam öz işlerini nümayiş ettiğimiz. Ben de iştirak ettim bu açılışta. Buna bugün Lenur
Берилаев'in sergisinde bulunamız ve tek kıvanmak mümkün çünkü bu bizim geleceğimiz. Яш вестидатлы ресамнын ишлері Русияде, Америка Кошма Штатлары, Франкистан, Бүйүк Британия, Черногорияда, Иорданияда, Өзбекистанның коллекцияларында булунмакта. Бүгүнкү күндө ресам яны сергелерге азырлана. Ве онун ишлер кырым-татар медениети ве санаат рахбетлештирилүүбү үчүн буюк силтем бере. Лилия Виджат, Эдем Исмаилов, Милет Ичун. Зенат боюнча муэндис механик энди 30 ел девамында тавханелерде яни теплицаларда Кырым үчүн экзотик мейваларны остыре. Кырымда лимон осежегине эвелден кымсе инанмайды. Ама оның исрарлығынен ве сой сопларының ишанчынен бу иш Шевхи Шерфединовның колундан келді. Лимон тереклерінің қоқысыны дуймақ ве Кырымда оскен лимонларның лезетіні алмақ bizim телевизион тақымызға да насип oldu. Лимон субтропик иклимнің өсімлігіне бақмадан сақ шерінде лимон тереклерінің балабан бақчасы бар. Шевхи Шерфединов есе оларны баха. Бұл лимонарий әнді 29 ел девамында өстірілі. Мында 100-ге яқын лимон тереклері бар. Оларның чоқысы 3-4 ве атта 5 метрлік yüksеклігіне етелер. Шерфединовлар айлесі Қырымға Орта Асиядан 1988 сене көчіп келді. Тамам шу вақыттан берлі лимонарийны яратмаға башлады. Шевхи аға андан лимон тереклерінің алма чешетінің фиданларını кетірді. Амма оларны отыртмақ үшін ер yok еді. Чүнки яғмурлардан сон эфаз барында су тулайды. Дренажи сделал, отвел воду. Мен дренажларны яптым ве азбардан сувны чыхардым. Шымды лимонлар оскен ерде менің бойнума қадар қамышлар оскен еделер. Мен есе бутун еріні темізлеп топрағыны элледім ве бір шейлер остурмек үшін эллеримден келгенini yapmağa tırıştım. Sıcak iklimde doğru bakımdan цитрус әр вақыт ешіл olğan çok yıllık ösümlük әр вақыт ötse. Zinaat boyunca mühendis mexanik Şevki Şerfedinov bildirdi ki nasıl etip limonlarını ostırı başladı ve ne yerden bu hareket çeşidine merak peyda oldu. Где я работал, Мен механик ишханесінде çalıştım ve анда мага лимон терегini bağışladılar. Теречик çok вақыт devamında işimde еді. 50 adamlardan hiç birisi bakıp gelmedi. Onun için men onu evge getirip teplitsaga saçtım. İşte mında limon teregini menim sevgim peyda oldu. Sabina Şerfedinova Şevki ağanın keleni. O bildirdi ki ömür arkadaşıyla tanışkanda bu ailede limon oskenini axında bilmedi. Evvelden bu limonlarını ise anası her vakit evge işten son getireydi. Ахайға çıkmazdan evveldi men bu meyvalarla tanışırdım. Benim anam yerli ekim olup çalışaydı ve onu her vakit bu limonlarla sıylaydılar. Anam ise onlarını evge getireydi. Şevki Şerfedinov öz törünü ile tecrübesiyle paylaşa. Çünkü tereklerge endi 29 yıl. Onların orta yaşayış devamlığı 50 yıldan ziyade. Yaxşı bakuvdan ve hastalık profilaktikalarını geçirsen, terek 100 yıldan ziyade yaşay bile. У меня внук есть, Осман. Менде Осман torunum бар. Onu limonlarını nasıl doğru bakmak, tamırlaşmak ve çağaltmak öğretem ve o er vakit benim yanımda durup her şeyini akılında kaldıra. Limonlarının öströvünden gayrı Şevki Bey'de da bir avisligi var. Bu çiçekler mında yerane yani giran çiçekinin 200'den ziyade çölmegi var. Mayıs ayında ise bu çiçekler Şevki ağanın azbarını yaraştırıla. Sultan Yemeci Dmitri Nizavoy Millet için. Şimdilik bu hepsi malumat yangi vakaylar hakkında daima haberdar olunuz ve saat 20:30'da gelecek haberler informasyon programmasını Neriman Tarsinova ile kaçırmanız. Biz ile olunuz, görüşmek üzere, sağlıkla kalınız.